Ka jing persya bante ya ka shopping mall habarik kalami sendan menta nak UDP ka kenhun ka bapen skam ya ka sarkar senrap jong kami kelia Democratic Alliance. Kani ka kenhun nak UDP hapo ka jinlam General Secretary Dr. Jimino Motho rengkat usinya Working President ba Bindu M Lanong kilapan pau ba kimya hap satya ba katei ka caka onte no ya ka shopping mall. Na kaliang ka UDP kalapan pau ru ba namar ba katei ka caka ka don hap dengsor kumta la deban penhe no ya ka surok laidong om bante penbanda katei ka mall kabala banang penjur susu iya ka deheng kali. Kuman syukudo hangni ka jing persya bante yak shopping mall kalami nadu kisang phalang kirang basnong pat menta mi sendan nak UDP ka parti ka bathau yak sarkar. Hai pedengsor banwanra syusyu yakum kita ki entertainment parks ngasngo kalong ka jing perkhat ka bakala. Hangi ngisngo bakalong ka jing perkhat ka bakala. Kumtangi kwa ban penlong ya kani jaka ini imat laidong triangular piece of land ba in ai ka jing mentoy ka ba khambun yakinong song yang ini pa jung ani ka than borok wei sor silong borok wei ba penon kam ya kani hadda ka but ka ban wanra ya ka jing suk bat ban lot ka lenti ka singkien nak banta banum don syu ketuka traffic snal mo lane ka jing khamnya hakalit kawan jongki kali bat jongki beriu dah nama kibriu ke ya dah kejan kali pat ya rengkat bat kibriu tengi snow ba ini bentah subuh kom hakatai ke jaka ini junction idon ni ban kun sini balai ya kani junction mela anak bandra halendet jong utai kyang nomba stasiun ra no hong tu ngina kun do kum tu iki badon kam bambi hospital kum tater ini jaka ini kendiat saya pej bahapat hadian kalau amlong kam heru ndai kum hang tu balai ai no iki jaka ban penyang iki kali ki bawan tang hasibil hospital ndai ki wepa lada don kam ki start kin pej lada don kam ban sim na kani ka babej nang ni rahmat subo arpot laipot sopot do lane num pola de kasan pun ke juru kani ka bayat nang ni ka balej rahmat library hadu hang ni point juga ni ke Shillong memorial hadu ang tu ya kani rugum ju ngidang la ban sim lai sausan pun lane na katai kabaya nang ni hang tu all seats ter narut nang tinaw ba pulit na bro likely gidong dang la ban sim lai sausan pun do palat ya kata ngisngo kanum biang hina magala he lupa kala ya lupa gini ki lai dong kila ya lupa kila kelu lupa sufficiently spacious wong bakadon ka jaka jong ke MTC hang teh police bazar kan la long functional kan ke ISBT namar ka thie ka de ke commercial area belum sina ke shopping mall hang teh MTC premises ke badan police bazar mereka dia pada ke belong ke jaka pedeng harut jong ni ke jaka ke don ke hospital ki don ki jaka pulie ke don ke state library ke don ke park bat kumta tertel tengah sko ba kan dia ke de ke kabuk sharing ban kampun itenat susu ya kan ke social long insna da kata ke jing ai jinggut jong kini ki start banwanra ya kata ke architectural design ke bapaka ba hakani ke jaka nama ki break bawan na baru kini i ke jing tanat kini ke jaka wat ha juga por ki nongsong snong jong kani ke social long bat kani ke jala jong iru kin khamsuk ke le kawan ken kin yo sibun ru ki jing mentoy na kani ke design ke ba kebalale nakaliang jong iba aiban mokro bat nakaliang ka firm gitu jadi dia nakaliang jong hi tengi persya kan ni ban snai kan ka shopping mall bat ikwa ban kentu ka sarkar ka mentah ba nakaliang jok karu bahkan ngap lang ya ka jing pensngo jong bebon balang jong ki kenhong iba pher jong ki riu simet jong ki rang basnong ban pen itelat penwandur ya kan ka jaka agar hukum kepada bat hakalenti kepada abang idon makna sarkar ka scam hindai kajing ajibut ngilaban ai kalau kumcu kan hakai long yang long sem kalau bandon ke differences kalau bandon ke jing affair jingmut dak si hang ni hang tai apa deng ki dekhot jangan long yang long sem hindai ka long yang long sem ka long ba scam nanti ke jing ajingmut pada jadi banyak pedang lang kan tingiru kum ke pol ke parti ke parti ke bahe dan ke parti ke long over and above individuals dia kum ke parti ke bahe adian kalau pensngo ni ki babun balang tinggi sngo ba nakaliang jong irung ini man pensngo ga nya soka
ban penskoi kini ginong elam jong iru badan ke sorkat ba hagabai dei ba ka shopping mall ngin ya kentat ya kani ka jing persyang mo nang ni nang tai ban sna shopping mall andai wanra ya kata ke architectural design dan ni ke iconic structure ke ba khampaka mo ke ban yarap ya ipat ba nok syok snong jong kani ka sor jongi ba jong celah ba kadon ka singil setelah jan pasna ta ko shopping mall jangi ru nang ni so tanat kadang sarkar bakan de kata kasna shopping mall hamni ta mot malong hi gini girang ba jing hamni kadon traffic jam ne kadon KKA ke ba ayu ta lagi nak kam keni tanat je kan ka bari point hamni keni tanat je kan ka jaka ta bakan long KKA sya ka ba isongkun bat ka ba tanat adu kata ata dia kan soslo ni dia belum ba keba itiang kanang ba kibri ko na ba kum kitoris ki bawan hamnero lagi we kiri partai giwan kini yo apan ni iya kan kisno lagi ba di sya kisno ba itanat ka jaka ka itanat ba flo itanat sya don ki fountain namne bakin sna ita i mini mo ki fountain ki don ki jaka songka itanat ki don belum hi rong ba dan kita hi ki ba ki jukwa juga ya shopping mall te le improve na Marba it's a walkable distance pun nang ne tok sejar nan polok ta kan don kan easy ke traffic konsep ki parking ko abandon kan ne dan di kidon kino ki jingkan baik at least kidon ki parking space but nang ne ila mensuya kejat nang ne hajan ko sejar ta kumalong ne ba kan ne ke jaga sentar dong selong kini ko ban kambah room ko di nang jing men toy ya ngi hi kan ang ne po so selong ta ita so ban lor yo ke bala ikran